Karbi District Magistrate pen kep la pen Grenia Satlang Apartment Karbi kang 144 CRPC kibi. Dong habalong team Karbi la pen rat angbong kachingki kachithan. Baithalang swalong tawar kijak wan arui katalon. Kardom Karbi prime time along penili Wilburn Krupi non biar tang pen arjoitha thang kreni la pen kripli arni HSLC la pen HS satlang arni along pachton pen thang troxy arni Karbi District Magistrate pen Karbi kang 144 CRPC B ponsi ajaga hin kham khe padupusi katni salong biar tanang pali Kep HSLC la pen krehini HS satlang thang krehini la pen thang kripli arni pen ki padoja satlang arni along pajaton si Karbi kang 144 CRPC padopon tanglo 144 CRPC alam toyeteng satlang hemat examination center along satlang kitok cha tharia samye tu mobile la pen din memia hormu ponlongli la pen examination center pen phokep meter kahilu along thang bagbe munit chingsom olongli Satlang kitok kachong hujia phanta kahino towa rimlong lepus magistrate pen lamtoy pipaso laso 144 CRPC alamtoy satlang jujetik an paduji pada district magistrate Mukul Kumar Saikia pen pachata Team Karbi atum thang ner kep arni inglong hawar dong habalong pali damsi rongorat pen chingki thandam busi nilituma pherangke James Milik pen katni salong birtana pali Rongosor pen kaching ki kachathana side deng si thang ner kep arni team Karbi la pen sorkar sai kam sai phuchu kumar atum inglong hawar dong habalok paledam team Karbi aparman dong hapatwa klamalang rat amai pita padu team Karbi akleng sarpo mate CEM tulibram rong hang la pen alang liria sangho EMMEC la pen sai phuket he tum chetong dunsi dong hap arong rat pen chingki chathandam Radamai Pialong Deputy Chairman Ritesh Inghi EMMEC la pen not hejong Congress pen BJP Kidun MLA Barim Bidasing England Chetong Dun. No, we want to establish quality education in Karbi. So we need quality education in Karbi. So we first we on behalf of the Autonomous Council we have to establish EBS course. আমি আলাপ আলোচনাৰ কৰি কিনে ইয়াত এই ভিতৰৰ অঞ্চল কিছুমান সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিবৰ বাবে আজি এইখন সভা আমি ইয়াত পাতিছে এখন সভাৰ আমি কিছুমান গম পাইছে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ সকলো কথাবিলাক আমি CMক আমি মেমৰেণ্ডাম হিচাপে দিছে আজি CMে আমাৰ কথা দিছে যে নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ মানে খেতিয়কসকলে যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত সমস্যা আছে কিন্তু আজি দিনটোৰ মানে পবিত্ৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব যে আমাৰ যোনটো মানে দীৰ্ঘদিনীয়া আমাৰ যোনটো মানে ৰাস্তাই হওক বা খেতিৰ কাৰণে হওক যদি চৰকাৰৰ সহায় সুযোগ পাবৰ কাৰণে আজি আমাক অতিকৈ মৰমৰ আমাৰ CM আহিছে CM আহি আমাক কথা দি আমি আজি ৰাইজো সন্তুষ্ট ময়ো সন্তুষ্ট আমি আৰু সকলো ৰাইজে আজি সন্তুষ্ট Nomalam sopor phan biurta moing to paniksina Ini siksa kelabon nila so chupen cerap leka cerap Pipot lo nanya na chusir ham tamle ingnisu Ini siksa kelabon nila so chupen cerap leka cerap cing sok taun elo nang cucut bu cepaking dan lo mati Tangkalam lo ti oi cepakeng cita Madhari lo nalong car beauty parlor long discount pi bom ke Kalang ma konat lo lake Di ATR lo Iron Bridge adong rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo Kalang ma Kalang lo, kechengsi sopin so la pensor lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti.
Claret Beauty Unisex Parlor, near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadaripin bin ang humrignol. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Turkimi Academy Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Turkimi Academy Diffu, Rukasan Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Turkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people thad birtalong bangthulo. West Karbi Anglong by Chalang Salong ta towar kijakon arui mate road safety week talon dun pusi nilituma pherangke katni salong birtanang pale. West Karbi Anglong by Talang Soalong, Tang near Cape Arni, Tom Cape Angdeng Tower Kijokwan Arui Mate, Road Safety Week Talondun. Transport Sai Campaign Kepado Tower Kijokwan Arui Katalon along, helmet, putub, seat belt, Kenang Soda Puthak, Kachitong Aradapan, Han Pachini. Motor Gari Kevek Mate Kapangplong Aron, Kroy Lote Munid Akai Jongwan Puputa, Transport Sai Campaign Mai Along Than Pachini. Difuman jake damatwar birla long thang near ke bani the Pilgrim Club pen Jarsing pupon pusi nilituma pherang ke pen katni salong birta nang pale. Karbi Anglong along football aterang amen kachetang klongang bong the Pilgrim Club football aterang ta terang isilo.
Kapathua hinaning kedok Amekar Mate Difu Town Committee Ward Commissioner Barim Hukleshwar Be Chepahem Phupen Thang Ner Kebar Ning Birla Long Jersey Pusi The Pilgrim Club Aphan Panong Bhutan along football Kapathudam Jiaphan The Pilgrim Club Atung Thang Sir Kebar Ni Difu Pen Barpo Buta Maya Long Kachetong Arada Phan Than Pachini Jersey Kangpua Maya Long KSA Mai Phubarim Mate Advocate Sartherong Hi So club long Jiradun Kong Jimbang Bendama Kirpudan Parada Salam sponsor Piatun Bendangap Hanali Parada Lasot Pilgrim Club along Kipathu Jirpo Dungan Parada Lasalam Machinap Chitodun Bangku Kadole Jirpo Jirpidan Sini lining orang piglo nang ito long po nang ito mangge Udan nampir Lasotin mangge Ay nampir po sini Pinpo Honda Yamaha Teron Automobile Bangku Aduk Chetong Dun Lapen Alang Litung Hirjumeta Bajirdun Nilitum Lapen Mane nilitum Non Kerangji tarik crazy ni Bukan khela Kedamji Phansi Pini Laso Amai Kidaket Padu Laso Amai Lo Pini Apangsi Bang Lalo Nilitum Jersey Opening Kasi laso Jersey Opening Nilitum Pandak Dan Kerab Duna Atum Tu Lato Mana Menen Abenen Vegnangji Alang Tu Mara Choro Vegnangji Lagi Lalo Nilitum Pinpo Honda Pen Lahang Alang Nilitum Pinpo Honda Yamaha Teron Automobiles Pen Alang Lihin Pen Lapen Sarmen Ingti Alang Lihin Pen Terutama Dari sponsor Nilitum Mana Pidun Laso Nangi Pidun Pen Jone Nilitum Pini Choi Pulong Lo Lasi Karbi Lo Ada Apa Mande Nongme Kewan Pi Pani Lu Nongan Lori Damji Jenong Kela Ke Damji Ho Karbi Lo Ada Pen Nilitum Mana Ami Jumi Yang Pidun Ji Si Nilitum Ning Thelo Lapen Kewangji Ani Busame Nilitum Pini Naga Cerap Naga Cetodu Nason Dan Nilitum Sponsorship Do Pedang Tangka Mahan Nage Chenglo Padule Son Nilitum Pedang Nage Pachok Lato Matame Suri Akordon PC Diliman Sarkiri Langne Ini Children Club General Secretary Non True lah kat channel Inilah bangsa Maya Long Dak Nilitum kat Cetong Butan ke Barpo Penab Nilitum dak Karbi Long Pen Butan Pan Barpo Haladak Butan along kat Cepate Football Cepate Pada Pujila ke tarik pre Sia ni Kasi Ini lam te bangke Karbi Long Arat Tumhan Kacuni Nilitum Bila hal no Nilitum dak Karbi Long Arat Tumhan Nongme ke Banji Pan Nilitum Anso se Boripo Pada kami Boripo Lasi nang Nilitum Kadok kami Pandan Nilitum Han Anso se Akhir Jumi Nang Nilitum Posi Ning Tilo Kadok Birta bang gila pans kang ton poniklo domi thangmi korang thu